kıttaçlara kürekte kelliler. Paradı salayan killeler. Üyehabili uluğunu bulcanaradiga starşay trenera Karaçın Lavrenti Vladimirovich. Karısın bugünkü kürek kıttaçların kireniyeller Gornay uluğundan orta surt neylegen komandada. Kireniyeller Menge Kalamas uluğundan Becime Tontar ehleklerin komandalara. Egi bilgiler kireniyeller Büyülü uluğundan Orağın Kırgıday ehleklerin komandalara. Köysün Amma uluğundan Alttan ehleklerin komandaları. Köysün Yurba uluğundan Malcağar Yurbacan ehleklerin komandaları. Onunla bugünkü kürek kayıtların üyehabili uluğundan örgüt tamalakan kırkıy ehleklerin komandaları. Esnafımız bugünkü kürek kıttaçların Ruhu ayıklarını kırşafayı. Ağırdanilge tüm deriller üyehabili uluğa municipalный район Бахалгар Владимир Семенович Паскаченко. Күнді спортсменler, bu волейболу hürriyetçiler, tradisiye bu bıyıl fıs türlüğünde ıkıllar, kıranelekler, voleybolga, Respublika'da kırıkları halamlıktan, Meymakpıktan, onunla cihalta atıttan, üyehel cihaltlarına atıttan, işici isimlik, ardili bir konular. Bu yüz koğuna, bu suyuna, ekisten ısırlar bu kürek. Onun manna var onu tecrübe olsa kürek, üblek şehirli bırakta aktin, bir prinsipte bu üyehebülüge. Onunla bu aspildi kıttaçı, hem onu tecrübe olsa aktin, sportçının prinsipleri bir örüz olsa aktin, kaham barakına varar, onu bu olsa aktin, birinci hem sport nahaydan Olimpiadalardan Rusya'daki leplerin bular tükenleri var bularlar. Onu kasibakta bege jimne noro canlara bu kranedekler jimne hakalar bu sportu urkutna kalların şeyinecek onu takpıt kişi rahmediyen ondan mamlaket büketler baramaktal rahattan amattan diye meğalsın diye kalbitler ada gornlar bilirler ki bu diye boşuğuz da devrim bulursa olan bu ana bu nehirlikler dan krediklerden başka dakika bitlerden aslında bir nehirliklerden bak ondan onunla jaksalar kamandalara bir kamanda var bir şöyle bu gösterine kelbisi yani onunca bana şey var kıttın Bilum anya, beraber bilsin, doğurdağım, kim doğurdağ, olcallah demekte. Bunda atın bu bilgi, hakamuga, töhünden tereyemne atanı, o çorak yastar bulan yerini bir cokutlar asbidi ki, tereyemne amuk, tuğalarını toptarbat, tuğalarını kıytarbat, guru gündeki, köyünler, bana bu sporttan, sportu tereyemden, Eme bu tereyemden bir ulan körünü var. Onunca bu tereyemden jönün aksak barıkır tanıdır. Şöyle barıkır ızın, bege üyehabiller, şimdi evde çöpten toprak yapıttan, böyle yok böyle. Yollah bolun, hakullah bolun, esekin olun, hakim kıhtak, o kıydın. Депутаттарын Советін председателігер, Улустағы волейбол федерацияның председателігер Николай Николаевич Николаевка. Уаставаллар, бүгін бұл күрек қақытты кәлбет алтта улус спортсменлері, 11 нәйлі спортсменлері әйді үйәвілі ұлығын депутаттың себетін артыттын. Онына үйәвілі волейболын тапташылығын артыттан етелік іштілік әғаделбен көңілдер. Бұл зал ұлақ еттекенде
бийде тоқтыйда жөйдік әмеманды күрәк болан тұрар. Ондан бе әлбәқ ұлыстан кәлендер күттігіттара, мастерстволарын көттір біттері. Ойы үрі тұран 2 жыл болды. Манды күрәктер болбатақтары. Онан де бұл қаянда егі бары көйді қотылды. Олар қоңыстан кәлбек болуқтақ күт. Бұл қамсы үрі дейін үддәқ анды дүддінен тоқтан тәнейен бұл онды ұлқан күрәктігілер бұлбат болан қалылар. Ондан білген ететелі бітін құттық аудио тәннен ебін үрі арияматыйда арас ұлыстарға, қорыттарға күрәктігілер үрі оға тұрадылар. Бары бүгін бәкке білі аты қапсағай қаңғас қапсағай болары тұрады. Мен әлбәқи құтташылар, әлбәқи көрәтшілер. Onun bugün bir yaka umanlı olağan tüylüge terlilikten bir gün üye bir yolukta oktura düdyanın astınan mandık zağla olan bara mutlu oktu kürek bol bakı umanlı muziye kutlu kelem kerem bara bu deme hoşçata huak kişte bu odak bir yoluz voleybolga hediyete hemen bevel liga kiren bir iki tügen kiren mekıtta cütta fotonlar bunu ikiz ligattan örebek bu bugün amalar meğan astakal bitterigen hüddeğen veren turabot amma den respublika alater lider ulus bu voleybolga ondan bir yaka oldu kuttuk ammatan kalenderin manna trenin dıhıcak dönler bağlılar onun bir maçtı üddür olatar bu uğraşları olatta ondan da bir oyuncu bu atın ulus ıçatların kıtta 10 yılları da bir göremet Hayandan tuttan sitiki geliyan deni örebet, onun büyüğünü kürekka. Barı kim belimnağ, kim küçtağ, onda kim usposyonuna ol kıytın diyen bağın abın edebin. Barı bite, oraya ayakal buldu. Агардемикер бар Саха Республикатын волейбол федерацияның толыротчу председателігер Яков Семенович Сивсовка. Bütün günden üye bölü olaktağıtıra Vladimir Семенович, Николай Николаевич onunla bu belge aksız tügülün ütüller nehirlektör kürektehilere kelbet barı voleybolistlerge ulağan ağıtta oldu. Üye bölü uluğa bir saltığını sularga voleybol hüddeğin haydıgıda Respublikaga hüddeğ sitihilaktık oynular ete ol tuğuttan begi voleybol federasyada mandık mesetiger begi oynu höbülü körümüt voleybol sakalar barı ılımıd oynuyor voleybol össe teniyerger saydargar anan mandık nehilekter kirokteğilerinden teribipit onu üye bülü jaltata spor komiteta federasyata mandık öyenler behine bu ikis tügülün mandık ulağan kürekteğibidin ıgtallarıgar ulağan maktabıdın diyedebet. Behi bu kürekteğibidigar kürekteğibidin spor ministersiyetinden kalendarına bulanır killettiremet killer öyenler bu mandık Töğüt ağını kamsı ırakan kemlerge boltun deyin sin bir öğü turallar onu beyabit emeye bu voleybolbu tula tümsemmet onu begergetek tustaq bıt. Beyge voleybolistler bıt ottolurgar onunla federasyalar bütün halayar yollar bıt tutorgar üddağ beylerin istanalarından общественный üleni etergılı bir takımnaha o beylere mandık ılından ülgeyi döndür bütün hüddağın bir sanalığı bud. Onun voleybol federasyonun prezidiumun atıttan Yanis Vladimirovich Efimov Bristadel atıttan belki manna semey belirler bütün tuttarı bütün kavullar. Почетной грамотой Федерации волейбола Республики Саха-Якутия награждается Николаев Николай Николаевич, председатель Федерации волейбола Верхневилюйского улуса.
самого массового вида спорта волейбол Республики Саха-Якутия. Bu çayı voleybol çayına toktava külledi. Üstüne ilgili ayda kuruldu. Благодарственное письмо Федерации волейбола Республики Саха-Якутия вручается Григорьевой Марии Алексеевне, члену сборной команды Верхнеуральского УНСа, пропагандист волейбола сельской местности Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Эльдару Эдуардовичу Алексееву, активный пропагандист самого массового вида спорта волейбола сельской местности Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Николаю Андреевичу Николаеву, активный пропагандист волейбола и здорового образа жизни. Благодарственное письмо вручается Петру Васильевичу Андросову, глава СПДДМ Мегинокандаласского УЛУСа, за активное содействие развитию волейбола сельской местности Республики Саха-Якутия. Благодарственным письмом награждается Карамзин Николай Николаевич, глава муниципального образования Алтанский наслед Ампинского УЛУСа, за активное содействие в развитии волейбола сельской местности Республики Саха-Якутия. Bana komandalar bu iki günge hüddak üçey itirihedey kibilağa yolu gönderiyorlar diyelim ona kas bildiği komandaga eyaka mandık sertifikatı tuttarık bu. Onu eyaka komandalarga teksirek bu. Bu kırıktiğimin össe sayından össe voleybolistler mesik bir tula össe tümsüyoken Saha sömülevi oynuyordu bir yaka küs köme evimin oldu. Maktal. Муниципальный район физической культуры ауылына спортка управлениета муниципальный территория Салаячтын Собуячтыгар Василий Тихонович Петровка. Здравствуйте, товарищи спортсмены! Әйеліне, бұл екі күннәк тері мәжік ұлақан көрағар кәлбетті спортсменлері улус спортсменлерін аттырыттан идидестіңдік әғарделебен онны манан туғанан бұл специально кәрен әрдақтар күнлерінен кәрен аңардары спортсмен жоғы ол оғытарға тағатшы кәрен аңардар бұдан еме кәрен әрбір айнықытан әғарделебеден көңілләк. Өкеде әтен ағаттықтан күрдік бұл күрақтығы маңдай күсті білін ұтылдар. Лада ағысты ұтылды бола иккеде бүлі бөлі олар йонлары бейеқі болды. Бұлейін ұтты бұл жаң арыйын амыран министр бет тахар бібірекәйінен дәғады көрәчіті қоқ болар спортивный мероприятиялы көңіллән республикатынан бүгінгі күнге ағыс республика чемпионаттары болдыралар қас көрің айы ол егер екі сүймердер бұл бір оңы болуқтақ ақсы спортивный ойнуларға әме олақан көріққа бардықтары болу бұғырық олейін нехерек күрттәтші онан ари ағаяғы бұлат әптен хабақалығыт олды болар едеппілін күрдік республикатынан бұл күндерге спорт бірағынеге болатырар онан бейе ондан нақасы баққа бұл өң бордақ үйәгілігін әйеға көрітіген әрбедақтеден бүгін әлі ақпет онна кем жарықтақ әтелері күрдік кем чөл олауыты өктуғар кем дұрулай ол қияға ден бағабын тердебін бай болар. Эбдахов Александр Николаевичка, Уехабилюсалейді муниципальный терли жағалтардың аппаратының салаячыда, Саха Республикадан бүлі бөліқ Сахава представительге. Здравствуйте, у вас тавалах катачылар. Бұл Сахава адыттан мен представитель Уехабилю болуын. Мен таңа болдым, оның әдеттім біз әрі бұл кейлен көрін тұрып.
Бу быйыл тухбут былырын юбилейне онюгу болбатага. Олен быйыл обязательно 2-3 июля болукта. Оны ген бирге тәрбият этебин. Онна боллана кинге битем олу турар. Отутуллах юбилейне. Онна волейболны клубта кирехтахтар. Онна ким керекардар бутын кәне һәр бер аганы тистин агарда. Онна ким күстах, ким беләннәк көйдем. Уй. Olur bugünkü tıl verirler. Bugünkü kürahbet sürün sucuyadıgar. Zakharov Gavril Клавдевичка. Мероприятия. Так, сразу Эрджондер Гомбир команда басты группа Тамалакат Томтор, Өргөт Кырыкый, Борогон Малжагар, 2 группа Кыргыдай Алттан, Ортос Урт Бежиме, Мона Дюша. Так, сразу Тайырга басты группа басты Балашакка, 2 группа Кис Балашакка. Эрджондер басты группа Гандиттен, Кыргыттар басты Эрджондер басты группалар Гандиттен. Онны бұл, Кис Балашакка, Кыргыттарга 5 команда. Так, Өргөт Амма, Бежиме Дюрба, Мона Бехабли. Так, ким белемде, ким күстә, ол келді. Çünkü bugünkü kürtahçıların bu kadar gidiyor kürahbet seni hilaftin ahırın tuğgar. Betin olbay öğretin belahgir Yuri Vasilyev. Juray.
Спакка